zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje, awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer rumors kwi-Betway Premiership ngizobhekela laphaya kumakhosi i-Kaizer Chiefs-ke udaba oluvelayo kuthiwa-ke ama-clubs alaphaya KwaZulu Natal, eThekwini AmaZulu FC kanjalo-ke ne-Golden Arrows kuthiwa-ke womabili-ke lama-club a-interested kumdlali-ke ogijima-ke kuyona-ke i-Kaizer Chiefs laphayana-ke esigabeni esiphansi i-MDC laphayana-ke uNaledi Hlongwane wenza kahle kakhulu kuwona-ke amakhosi laphayana-ke kwi-MDC. Engicabanga ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs kufuze ngabe-ke impromotile ngesikhathi-ke sewindi lama-transfers ngoJanuwari. Lokho-ke akwenzakalanga, so okuvelayo njengamanje kuthiwa-ke AmaZulu FC kanjalo-ke ne-Golden Arrows ba-interested kwi-service yakhe-ke laphayana-ke uNaledi Hlongwane. Usekusele ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ngabe yavuma yini nalo mdlali-ke wayo uNaledi Hlongwane-ke. Yona update engiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asimambela, nisale kahle.